Vaishapa, ko árabe muñez benedive yanderueteñe ya Yujuba San Juan capítulo 3, 17 wive a 19 pb. Apeisha hei, yanderueteningo nombouita irape ko irape ari, ombojoba que hangua kuimba ea cuña cuerape. O salva hangua wey o pava veo yeroviaba pe wive ese. Upeo yeroviaba wive ese. No ñembojoba quemo ay. Upeo yerovia iba que seca to ñembojoba quema oñe un dijangua. Do yerovia y jaguere yanderuetera pete y eterera reje. Koba ningo pe ñembojoba que o uba te saperu pico uape ari. Te tagua cuera o jai juepe putume te sapewi. Ando hecha sei envía pocuera y baija. A pesar Juan y yandebe yandeyara Jesucristo ta ura hey haisha coña moñeja huepe o vagawi ko uvi ari ko uvi apere o salva hangua uvi porape debe hashebe do uñan nembojoba que hangua apeo pavo pe versículo 17 y oyeroviaba pe huivejese 18 y upeo oyeroviaba huivejese umiba oye salva hamba epe yeroviaje iba ape da eipe yane akamente yaguere koba ha reimo Reguero viaja, tira, oye por andura mondebe, rero viapa, de yurupendere arovia. Saque Santiago 2:19 y umimba eposhi umi añaye peo güero via abei, ahora rigi guaye. Peyero via añe teco sherindu, peyane corazome. Yaroviaba Jesucristo uja huevo mano cruzure. Dereje hashereje. De anga y pare hashanga y pare. Apetei árabe. Petei ñembo. Epe ya eisupe. Ya ne perdona hangua. Hañamongua eisupe. Ya ne corazón. Aupeba. De ya porire. Neñe aite wive. Pebajina peyerovia añete guava peyerovia de aite wive aupe wive ñande yara Jesucristo hoy coma de pupe ne pusibo jarabaramo de salvadoramo taukeisha.